2 veka srpske diplomatije. To nisu samo institucije, to nisu samo diplomatske prepiske i diplomatski kontakti, nego smo smatrali i znali da su to i istorijski konteksti za istoriju Srbije i srpske diplomatije i spoljne politike uopšte. Ostale nepoznato, neosvojeno. Sve to tera na jedno kritičko mišljenje i tera kao ovoj debati koja se začinje danas, a istovremeno nas suočava sa nedeljivom istorijom o sebi, o svojoj tradiciji, uz ostalo i diplomatskoj, o svom diplomatskom iskustvu. Nikada nije konačno da napomenemo